An Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo sumala kan San Marcos. Nakadto in magturuddohan balaod nga nakabati hanira hirohimang raw. Nakita niya nga maupay ang kabaton ni Jesus ang mga Saduseyo. Sanglid dinao piya hinpagpakiana. Ano nga sugo ang gidadakui han nga tanan. Nga nagbaton ni Jesus, amoy ni ang gidadakui han nga tanan. Pamati Israel, ang Ginoo nga aton Dios amugud lahiya ang Ginoo. Kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios. Habugos mo kasing-kasing, habugos mo nga kalag, habugos mo nga hunahuna, nga nabugos mo nga kusog. Ngan amoy ni ang sunod nga gidadakui. Kinahanglan, higugmaon mo animo ikasitaw, sugad ha imong ahaw. Waray na iba nga sugo, nga malabaw hini nga duha. Nagsiring ka ni Jesus, ang magturuddohan balaod. Maupay ani mo kabaton magturuddo, matuod god sumalahan imo siring, ngan Ginoo gudla ang Dios ngan waray na iba labot ha iya. Sanglit kinahanglan humigugmahan Dios ang tao, habugos niya kasing-kasing, habugos niya nga hunahuna, nga nabugos niya nga kusog, ngan kinahanglan humigugmahan iya kasi tao sugad ha iya kalugaringon. Labaw hin kamapulsanon ang pagtuman hini nga duha nga mga sugo kay hin paghalad han mga hayop ngan hin ibawa nga halad ngadto sa Dios dida altar. Nasabtan ni Jesus ang kamaupayan iya baton sanglit ginsiring ini niya. Diri ka na hirayo han ginadian ang Dios. Katapos ini waray na may nagpasipara hin pagpakiana kan Jesus. An maupay nga sumat hanaton kataluwasan. Pagdayawan ka, Kristo.